He kaupapa whakarauora reo, mā te hāpori o tautahi. E hara he kaupapa noho, he oranga ki a mātou. Ia rā, nā ko Terea Te Oranga o tō mātou whānau. Whakakōtahi mai rā ngā tini mata o Ngāi Tahu me ngā haue whā ki te kaupapa o Terea Te Waka. He tuatahitanga tēnei mā Ngāi Tahu, a kua rāpoi ngā kai kōrero ki te pāho i ngā tini kaupapa o te ao Māori. I te whakaro te pai motuhake o te taitonga, kia whakatū tētahi hui te whakarauora reo ki o tautahi, engari kāre anō kia tū tētahi mō ngā pakeke me ki. He pai kia aro tonu te iwi i runga anō i ngā āhuatanga o te ao tōranga pū i enei wā, ki me aro te iwi ki ngā momo wāhi ka kōrero he te reo, kia whakawhānui hoki i aua horopaki reo. Ahakoa e whakanui ana i te rauoratanga o te reo, mā tēnei reanga hou. Tino hikaka nā hau ki te kite i te whanaketanga o te reo, te whanaketanga o ngā pūkenga o tēnā. Ko te manako ia, hara i te mea ka harore rangitahi i nei kaupapa, ka haere tonu ake. E māharahara ana i te reanga o ngā kaumātua me te ngarohanga o te reo, pēnei i a tātipine o Regan. I'm not here to apologise for my inadequacy in te reo, but I am here to mourn it. Ka reo i konei ki te tuku whakapāha mo te koreka o taku reo. He o tirā, ka taki tīkapa tōau ki aia. He oi anō, ko te reo ki te kāinga, he whāinga matua mō enei whānau. Pēnei i te whānau hakaria e whakatipu ana i a rāua tamariki mō ko puna anō hoki i te reo Māori. Kei te whakatipu i tā māua kuru pounamu a rāko manuaru. Kei te whakatipu ia ki te reo Māori, te reo i te kāinga. Nā reira, i kōrerohea ngā momo rautaki ko whaihua. Me whakapono te whānau he manatu o te reo. Arohatia te reo, tēnei ara te whakarauora reo. Nā reira, he haerenga ro me puari i te hiningaro ki te ako tonu. Nā reira, hari te mea ka waiho te haipapa ki te mātāmua, ki te pāpa o te mokopuna, mā te whānau katoa e poipoi te mokopuna. Ko te manoko ia, ka kōkiri tonu te waka reo, haere nei te wā. Ōraki matatu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.